जोजलपा छिकपिसन सोया चना दिगुदु ज्याजो जिगु संकिपा जिगु संकिपाले न्याप्ले थे जिसा ठाउँ ठाउँ पा कलाकार त सदा खलाबला यागु नीति जिसा सता त युदो वेगा ख छम प्याखा हुलामी अले प्याखा सिनामी कलाकार अले नक्तिने थो एक हप्ता ति न्य अले छौवा न्य छौ नेवा खेले छौ चियाको संकिपा कासा जुगु ख वो कासाले वेकन निर्माण याना दिगु संकिपा आपजित तालागु ख वेको ख झि मेजु सुनिता राज भण्डारी ठाउँ वेके त सताते युदो जसा वेकन अब खलाबला यागु पाखे हुने जोजलपा छिटो छिटो ज्याजले लस्कुस्तो जोजलपा खलाबला या झि उखनुति व उपरि गु चियाको संकि पायो उपरि गु धेरै बला कासा नेपाल भाषा उपरि मंगला वेके विषयले छि फर्स्ट जुते ताला त मंगला वो विषयले दिसले वो नेवा खयलाई चाहिँ गयो अपर्च्युनिटी ख नेवा खयलाई ला तरमै अपर्च्युनिटी त्यहाँ हामीलाई अवसर ख मुख्य चाहिँ झिठो नेवा मा भा माकिमाल ताइगु चाहिँ छौ सन्देश जना झिस थो फिल्म देखो ख भाषा मासा जाति मै ढाइपटी थिमे जना अले आठो छौ चाहिँ जिबिठे अपि प्लापी नोपी नेवा खेले नेवा सकिपा खेले वो पिंकुली न दो वेका पिंग लागि तरवे छ तरव प्लेटफर्म का अले झित चाहिँ यहाँ थो नेवा खेले चाहिँ झुटिया बजारीकरण मरे जौंदो मतलब झि ठाउँ ठाउँ लासोल साला जोना चाहिँ थावेमा चाहिँ अवस्था दो वो अवस्थाले चाहिँ थर्यो यो कम्पिटिसन टाइप उठायो चाहिँ जीवन लागि चाहिँ तस्कै तरौ होता ज्याबो दो अले लिपा वे पिदी पिन्टन छौतरै होता जी ताकि चाहिँ झिउबजी ठो मा भ्याए मा केउबटी जुन छौ अभियान आन्दोलन का ठुकेउ लागि तस्का सशक्त माध्यम जी खना छन अलि छिछम मिसा जुया मंगला छौ जे आगु नेवा खेले मंगला एकदम मिस्ता धैब्रे जो नेवा खेले जे थैब्रे मिडिया सेक्टर मंगला धैब्रे फिल्म संकिबा खेले जे वे पिजे कम हेदो मला वे मार्न छिला अझ डाइरेक्सन याना निर्माण याना नाबजी त ताला त मला अलि गयो अनुभव जी जङ उ विषयले जखुन न दैदिसले पक्काइ ख ठो क्षेत्र चाहिँ छम मिसा वन जिन छम मान ख भवन ख म्यान ख छम चाहिँ जोस ओभरअल मिसा जिया चाहिँ थयो क्षेत्र वे त भछ थाको पक्का न ख तर वो बावजुद न चाहिँ जिगु मने चाहिँ छुदु धासा जि गुब्लेन से चाल झिउमा भए त चाहिँ झिसा चाहिँ अपलिफ्ट आयो मतलब कन्जर्भ या उटा चाहिँ संरक्षण या जगह नै आउ चाहिँ वो मोटिभ जि छौ धार जना अले उके जिता चोकला फिल्म न चोकला फिल्म न निर्माण याकला अले नाप नाट्यश्वरी वासिम अनकम्पा दा या वरदान चाहिँ दको चुला त दको पासपिन्छ ग्वाले न बिला जी चाहिँ खास जिके ढिबा दया देखु न मखो अले तर चाहिँ छौमा भ्यायो लागि चाहिँ या छुलले छौ आठौ चिची रोटी तो कम्पिटिसन न जिता होता न बिला कया माठो न्याक्रो जुसा चाहिँ यामा गरे अल पासपिङ गेन ग्वाली फना सक्सेस चाहिँ जिता चाहिँ जिमो ग्रुप त टिम त चाहिँ हेल्प एन्डिल अले ठो सक्सेस जो ढका थामलका अल ठो चाहिँ आयोजना सुनाया खासै ठो आयोजना चाहिँ ठो युएसए दुर्गालाल छु साहित्य स्मृति प्रतिष्ठान दापरि छ संस्था दु अले वेक उके प्रवीण ताम्राकारजी दु अमेरिका वेक पिन्छ चाहिँ ठुके पवित्र दाई झिस दुर्गालाल बायक सुमन दाई अले मे छु सुरेश किरण दाई इम त चाहिँ छौ टिम डेका ठाना त ताला बिला अले वेक अप इन यहाँ दिउगा खासै अले उके जे थयपुरी इच्छा दुपुरी हिसाबमा चाहिँ कथा त देखो खकी कि अन्य क्राइटेरिया दु के पेंगु क्राइटेरिया बिउ दु छिता मला जेगो भाषा जेगो मसिका जेगो भाषा छु जेगो भाषा मन त तासा जेगो भाषा मासा जाति मै अले छौ चाहिँ छु जेगो भाषा बने छोए मखाउपी त्यही मतलब जने बने छोने मखा सारा गाडा देश समष्टिगत रूपले चाहिँ मा भा मक्यो मा भा चाहिँ गेना झिसा चाहिँ संरक्षण जगरना यो चाहिँ थिया उता अपलिफ्ट गेना यावले चाहिँ वो सन्देशमूलक चाहिँ थिमे चना देखमा उगा ठुला जुला आ शॉर्ट मुभी मला अले शॉर्ट मुभी ब्यागला अले छि अले मेउपरि लजगा गयोपरि छुकिसि मजाले झने ब्याउन जाउँदो आयोपरि अवस्था जी खासै धेरै जी चाहिँ पाटन कलेज जी छौ लेक्चरर पार्ट टाइम शिक्षक रुपे जी जाइन्छ न नापा जी चाहिँ पछिपछि मेउ नेपाल भाषा बनाले चाहिँ जी प्रोजेक्ट्स न यान्छ न नेवा सम्बन्धी गुलिना होइ जस्तै ट्रान्सलेसन्स त होइ छ नि
अहिले चाहिँ मेमो चिठी अभिलेख फ्लक भाषा योपट्टि प्रोजेक्ट्स त दैछु नि के जी इन्भल्भ दु अहिले रिसेन्टली धामा चाहिँ ठो फिल्म ढुङ्गा चाहिँ जी चटिमन शरण चोइड्युटी वैदेवा नाटक वो चाहिँ आवेको आश्विन 20 गते किन्यो हिसाब हो जिमी चाहिँ नाटक रिहर्सल हो के चाहिँ जिन मिटाउन दो प्लस चाहिँ डाइरेक्सन नै यन्त्र छिन् नाटक प्लस अहिले आछ मलाई प्याहा हुलामी प्याहा सिनामी न मलाई अहिले सर्ट मुभी नै देखला आ ठुबी चाहिँ गो अनुभव दुनी छि बरे दक्ष सजिलो दक्ष अपुपुरी ज्या चाहिँ गुपुरी खनी दक्ष अपुला प्याहा लिया अपुले छ दक्ष जिता चाहिँ तामा छ अभिनय या न अपु तर मेरो पार्टला ठाको पार्ट का डाइरेक्सन याला तस्कै ठाको मलाई ओभरअल द क्वेस सेमा हजुरला अब आनन्द जुले सम कलाकार जी आनन्द थे जगा एदु सेवले जिउ लाका सेवले थोर क्षेत्र जे झाइदेउ जे गुली बस्छ त थो क्षेत्र रगालम गे डावा म चाहिँ बोले 11 वर्ष दुबले स्टेज दाउना स्कुले मतलब प्रोग्राम अननसे जी चाहिँ छ म चाहिँ आज त्यहाँ होला मी कथा चाहिँ जी एस्टाब्लिश होला अलि लिपाजी कलेज हैन थिथि अन्तर क्याम्पस वो थेदे बल्ला क्याप जी होला प्याखाले नाटक ओगेन फाका ओगेन पुरस्कार काया जिता अनय चाहिँ छ किसिममा चाहिँ प्रोत्साहन होला मा भाइ लागि जिसा थेयामा आ जिसा जिप्सा युवा पिढी जिसा कगामा रे चाहिँ अन चाहिँ जिके मने वया अले जी चाहिँ न्याउइ ख अले लिप्पा चाहिँ जो संगत क्याम्पस ख बिकम श्रीरंगा जी चाहिँ जब नयाँ अले जब ढुङ्गा चाहिँ लिपा जी जब यहाँ जी चाहिँ छौ म्युजिक भिडियो ले वया अले म्युजिक भिडियो न अब जो ठाउँ वैला कने वैला एटी म्युजिक भिडियो अले अनाली चाहिँ लिपा चाहिँ जिउटी बिस्तारी न्याटा ढामलका ठो क्षेत्र जी ब्याक जुलका न मतलब 2006 से ब्याक जे जिउ बोले अले 2008 चाहिँ आइएफए धापटी इन्डिजिनियस फिल्म आर्काइभ चाहिँ जिम्दा मिस्टे त फिल्म सम्बन्धी वर्कसप बिला 7 दिने वर्कसप वो काया नि अलि लिपाजी चाहिँ ठो क्षेत्र जी याना चाहिँ डाइरेक्सन ए जी चाहिँ लातै जीगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु ने नेवा खया खिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला कलाकारिता खियो मामला रखा दाइ मलाई आछिला सम ब्याग ज्या होला मलाई अहिले आयो अपति अवस्था मलाई आछिल चाहिँ गयो ताइ जाउँदा अहिले आ ठीक जुठ्या चौ कि ठीक जुया चाहिदेउ खकि मको छोयामा दगा गयो पनि हिसाबमा चाहिँ चाहिदेउ ख कलाकार क्षेत्र चाहिँ बामलाहरुका जुन काइदिला वो मठो पनि सजक काइदिला खास धासला कलाकार दैला राष्ट्रिय पाँचौं अंग ख मलाई एजुली चाहिँ यदि कलाय मर्सा चाहिँ मलाई चिसा चाहिँ छु इन्टरटेन या उठाएन दैमको चिसा थइबडी सृजना या उठा दैमको कसोलाई सृजना या छौ न जुल अले छौ मन्देसा चाहिँ छौ कला क्षेत्र उनकी चाहिँ सेनिया मलाई अले मिसमस छन् वनमा जो ग्ल्यामर ख एक किसिम धगाला जुन सोच दु वो सोच छिप्याए मला कला रह्यो चीजला छि नेवायो संस्कृति छौ अभिन्न अंग ख नेवाट्यायो मला आ नाबन छि न गुल्ली दु नाटक त दै नाबन जुजुबिन चाहिँ जुजुबिए मिटी मखला अले चाहिँ वो मिस्टे त चाहिँ छौ किसिम पढे जान त हो मतलब छिमी मिसा ज्या चाहिँ उनमा जो नि सनमे जो नि र यान्तल वो छौ बन्दने चाहिँ मिस्ता भन्छ कमजोर जो हिसाबमा चाहिँ ओ हन्जको मौ ख तर नापान चाहिँ दो परम्परागत पूर्वीय शास्त्रीय झुटी नाटक परम्परा स्वयं मिस्त यो त चाहिँ झिता चाहिँ स्टेज आया त परफॉर्मेन्स जोंडो मिस्त अझ न्यावेमा अवस्था दो तर क्रिएसन हाना मिजन देखि सिकन मिस्टेक अपडै छ राजा इमसाला ska सोइसले अच्छे जना जा ठियाज गन नगुसान गेना चाहिँ छन चाहिँ जात यान के गेना तरकारी दे गेना बुत भर्यो इनके अलग मेरै किसिमको क्रिएसन दै मिजन देखि सिबेन मिस्टेक चाहिँ प्रस्तुति आउति क्रिएसन चाहिँ को एजा थौ क्षेत्र चाहिँ मिस्तान वेमा दै चाहिँ जीवबटी इच्छा दो चाहना दो नाप चाहिँ जी चाहिँ छौ उद्देश्य मा भामा के मा दै छौ उद्देश्य जुना जो हुनु जोले वो जोना चाहिँ छ नेवा मिस्त अझ वसा न्याने वसा जिता अझ खुसी ताइका गुली नेवा फिल्म मोसो मला गुली सोपी सुकुमी पि मरु धाव अवस्था अथवा शॉर्ट मुभी ने चाहिँ झन् अले प्लस एक या नेवा फिल्म त माइनस एक थियो छिउ जान ठुके म छुना क्रिएसन धाइला चीजला माइनस यु खया जी मुक्त प्लस एक खटा तर आ गेना क्या गुरुपमा क्या ठंको नैपटी ई कथा क्या खसा
सर्ट मुभी एक डिमान्ड का एकै डिमान्ड छ दाचा ठौने ता का 3 घण्टा 2.5 घण्टा चाहिँ चना चाहिँ फिल्म सेवटी इन म मनले ठौने स्वीट एन्ड सर्ट किसिममा चाहिँ कायुपटी मतलब कायुपटी इडो एकदम फास्ट होपटी टाइम एजुअली सर्ट मुभी झन् सशक्त रूपमा चाहिँ प्या हो जनाउँदो अले ठो नेवा खेलेन थेनावल ढासा जिसा चिरो टाइममे सटिक किसिममा चाहिँ झुपटी चाहिँ मोटिभ उद्देश्य झन् बिफैला अझन सशक्त दिया प्यावे लैजु मको आस फिल्म देखेपछि चिजलाई सशक्त जुइजोला दर्शक त्यता हने हेपछि चिजले सशक्त जुइके मुझे दर्शक त्यता चाहिँ फिल्म प्रति चाहिँ आकर्षण या पनि शक्ति चाहिँ वो शॉर्ट मूवी पाखे वही के तरम फिल्म न वही वो चाहिँ दर्शक त ये चाहना खता मलाई वो चाहिँ जिसा मार्केटिङ या जिसा चाहिँ रिसर्च या माउजलो मार्केट होना तर जु बिचारा फिल्म दाइ तरौं जिमा या चिरौं जिमा जिसा जो उद्देश्य बालको प्रस्तुति नाकेन या झुटी प्रस्तुति बाला छ डेफिनेटली दर्शक त चाहिँ हले थिंक वही तै चाहिँ जो विश्वास टुका तर जिसा जो प्रस्तुति बाला मलका धारे दगुसे दै जुपुरी फिल्म बामलापटिला सुनान दै मको मला जुपुरी प्रस्तुति बाला जुपुरी चीज बाला ठो चीज बाला तर न आगुलिना नया फिल्म देखा चौपी दुनिया आगुली तरम फिल्म देखा चौपी मको फिल्म चाहिँ जिसा एकदमै बालाउ देखौ ख मलाई सीमित लागते मलाई फिल्म देखौ ख तर न सुकुमी पि म मलाई सुकुमी पि हल थंगा म हले चाहिँ फिल्म देखे मासी मले दै अवस्था चाहिँ जिदा हेर्न पर्यो ठो सर्ट मुभी न चाहिँ ओइ पनि दर्शक त्यता चाहिँ नया फिल्म प्रति आकर्षण यही कि मैं जिदा हेर्न पर्यो होगा छुपटी खाइले चाहिँ जिन सुधा मात्र तासा छिन दु ठो क्वेशन थो लिस्ट नेसा चाहिँ तस्कै महत्त्वपूर्ण क जिउ ठो साकी पाटायो मीडिया ख मीडिया दायो चाहिँ गयो किसिममा छिसा चाहिँ एज अ डाइरेक्टर एज अ कलाकार छिसा केना ठिकमा दासा जी फिल्म देख्छ जी फिल्म थेना बालक देखा थे चाहिँ चले मजल फिल्म से लगानी ना चले मजल या जगह थमिसा थाइ जुनिले पकाए खता तर वो मनु या डाइरेक्टर या कलाकार वो वेकअप हुन्छ छुसु चाहिँ म राजा जुक छु कमजोरी दिले जिता छ जुबटी फिल्म छ चले मजले वो पछि चाहिँ गुबले दुवाला सोबटी कुता मजुर थे वो यो थाइ कमजोरी न जिसा चाहिँ अस्यप्रियामा स्वीकार्य यहाँ उनमा अले उ गल्ती न जिसा फिंका उनमा छौ वो अले मीडिया चीज त चाहिँ प्लिज जी चाहिँ या दक्षिणा धामा कलाकार दक्षिणा पास भाइ मेन दक्षिणा धामा कि छौ सेन्सिटिभ चीज जुले छौ जिसा चाहिँ उटा खेलान्जी रूपमा चाहिँ जिसा क्यामजु उटा चाहिँ छौ जिसा गुरिन बि बरु चिरौ छामजिमा तर चाहिँ बालाउ जिसा चाहिँ पोजिटिभ जुपटी छौ थन क्लियर जुया चाहिँ वो प्रेजेन्ट यासा वो तरौजिमा चिरौजिमा मनु त हले भया छेस अले आ उखने पनि सकिबा ढाले आ चियाको सकिबा वो चाहिँ गनगन किन्ने आतकले आतकला गन्न के भन्ने तर आफ्नो पवित्र दाइले चाहिँ खजोबलेला वे कपि सौगले चाहिँ मेठा पिनी न उनी उठे चाहिँ खजोडु पिने अले छौ चाहिँ युके के न्यू छौ चाहिँ गोसा भइजन दु वो चाहिँ युके चाहिँ जुटी थोका सेप्टेम्बर महिना जिका अले तर ओसिमेन अले नेपालले चोपी नेपाल देश चोपी गुल्न नेवाट दिने आउँछ चाहिँ गथेन छ्यो हाले आ युट्युब ते ढुंगो दुगी मर्ने आ छक्लन त युट्युब चाहिँ मटेउनी मला त्यो म खोदै विचार आ चाहिँ म मेन जुनी ढाइसले जी चाहिँ छु विचारनु ढासा छौ स्कुल नि मस्ते त छौ चाहिँ जिसा थो अवेयरनेस प्रोग्रामे वना केना चाहिँ थो पछि चाहिँ अठिनी या माउडु छौ वो अल छौ प्लस चाहिँ दको पास पिन्यो चाहिँ फिल्म्स त चाहिँ तया टिकट सोइना फटी चाहिँ इन्कम जेनेरेटिङ प्रोग्राम नि याला रे चाहिँ छौ सोच चाहिँ वे चौंडु आ वो ख चाहिँ आफ्नो पवित्र बिन्छन वे ख ला त सटो जीवन मकन तर वे खजुल जी तरम फिल्म त देबा बिया मोसो अवस्था मलाई चियाको फिल्म सो हुन त देबा पुला सो हुनिला तर चियाको फिल्म ढगाला वेल खन छ चाहिँ कमर्शियल लेखाला जी दिएको मखो खास जिमसा खास मा भयो लागि चाहिँ वर्डप्रेस ज्याजको दिएको खटा अलि ठिकै चाहिँ हाना सिंगली वना याका चाहिँ वना केन हैन ठो मिले जिमको छ म 15 मिनेट यो जुल एजुली मन्टेसाला अठ्भाय पुसाना सछेट पुसाना ठुला गाई मखनी आ वो जुली चाहिँ सबले चाहिँ टिम एज अ टिम जिया चाहिँ जिमसा फिल्म केनमा एटलिस्ट पेंगु फिल्म नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सङ न्यू लाउड ओ पेंगु फिल्म नि तया चाहिँ जिसा छौ प्रोग्राम जना वन ढासा चाहिँ छु इन्कम जेनरेट न या पै र चाहिँ जिसा दर्शक ते त न छु हातसम्म सालफै रे चाहिँ दु गुली चाहिँ मिस्टर चाहिँ बाका नि सब मुभी धेरै बलगा छ दबु कि मिस्टर त छिचम जको मिस्टर के
मिस समय दको खा हजुर आज गो जिउब्रे अन्तिम अन्तिमै थिएन मलाई जिउ सुकुमी पिन्द छि समय मिसा जुया मलाई थप ठुल्टका वया जो थपले ट्यालेन्ट किन्दैन मलाई न्याउने परे जिउ ए हिसाबमा चाहिँ अहिले जिउब्रे दर्शक पिन्द सुकुमी पिन्द चाहिँ छु दिदी सुकुमी पिन्द जिउटी ठुले दुकी नाप जित खासा सस्यम पतला मखो आज त जिके गुली जिउटी नलेज भ्याजल जी वो कथा जका जी थाइ त प्रश्न थिएन होगा अले जी तामल लासा मा भाइ लागि जान जुन जोले मेपी वेपी जुन लिपा वेपी जेनेरेसन के किजापी वइ गुली न वइ वे कपी मध्ये मिस्तन न्याने वे मला झिनेवा खेले न अझ चाहिँ छोची झेला लिउन ला जातिला पक्कै मखो एजोले चाहिँ आठुके भटिजा अध्ययन अनुसन्धान या ढासल अझ झिउ नेवा खेले यो कोडो छ बन्यो निसेका या दक्कु या यो कोडो एजोली वेकअप पिन्ता न ठुके झासा छौ न जिन इनापिया अले आछु सिनेमासा जिन्याबले हरदम तयारी दु मखला अले मा भाइ त मायन्दिस ठुले ढा थन्दक जाइदिला एक शुभेच्छा शुभेच्छा